I've been loving you, I've been loving you, oh you know I do, sweet lover of mine. A gre? Nekak. Dobar, Saša. Aleksandar, no, pravzaprav. Skozi smešam ta tvoja imena. Jaz te bom kar po obeh klicala, prav? Saša, Aleksandar. Ti snim. Ti veš, kako? Ja. Sale. Super, dobro vam kaže. Kar do konca. Snemo se predati. Nikoli se ne predamo. Do konca se borimo. Ja, ramo do svoje sile dokončati, da pol. Mogoče bomo pa zmagali. Ja, sej to je to. Pa kaj to pomeni? Da ne bo treba Pomivati posode. No, tako. Zelo dobro. Ja. Bomo zmerali, bomo dali obe skupaj, pa bomo videli, ne? Ste pa naredili, pa nekaj ste se naučila, ne? Je tako. Mislim, da imamo mi malo daljše celo. A boste še mamice pozdravili, ker smo že pri tem? No, pa dejte. Pozdravite mamice. Živijo mamice, živijo očkoti. Ja, hitro. No, ekipa, se imate v redu? Ja. Odlično. Ajde, gremo, kdo bo zadnji dela. I've been loving you. Ti so že v vsakem primeru. Ja, mali. Za še enkrat več je katera skupina? Prva skupina. Kaj pa zmagovalni krik? A sam to? A niste nič veseli? Dobro. Kako vsak dan v življenju uporabite, idemo reči. Tam pa boste dobili Ja, mislim res. Vse vidite, kaj počne. Jaz nič ne vidim tej. Jaz imam temo tle. Vidite, se bo približil in bo dolgo po nosku. Evo ga. Najdel sem drevo. Je dol z debo, v redu. Bo zdržal. Pravi, hočem recimo ali postaviti bivak sred noči, ali pa, ne vem, iti čez reko, ali pa ne vem, karkoli tacga, ne? Nad vrvjo. Ja, smo prišli nad in ta konček, tale konček, ta manjši, čak malo več, ga bom videl. Ta konček potem ovijemo okrog samega sebe, se pravi ne okrog te glavne vrvi, ki gre naprej, ampak okrog same sebe nazaj v tej smeri. Kolikrat? Dve, trikrat. To je začetni vozu ali tesarski vozu. Obesem gor in se nič ne zgodi. Se ni nič razvezan. Je tako? Dobro. Poiščem konec vrvi. Potegnem končano. Zdaj moram spet celo vrv ven potegniti, a ne? To smo rekli podrem z enostavnim tegnem ta konec vrvi proti sebi, okrog drevesa in končano. A so koga? Ja, če ste preblizu. Tkalski vozu se mu reče. Še. Se naprej še da bolj tudi čuvaj, ko bolj zlo. Kdor prije zadnji izpade, ja? Ja? Kdor stopi na šotorko, je tudi izločen. V kjer smer je zahod, fanti? Kdor je obrnjen proti izhodu, je izločen. No, ti tak je zločen. No, pa daj piva. Ja, zakaj? Zato, ker si gledal na vzhod, pa še bil si na vzhodu. Sweet lover of mine. Hej! Še mi je zrima. Jaz ne moram. Evo, to je to. Kako vam je všeč, pravite?
Dobar. Dobar? Lepa pokrajina, ne? Не мене знімати, я забула, какое там. No, по-русски. По-русски. Окей, говорила по-русски. Да. Сегодня отлично дела. Мы вроде пропустили, как выглядит верлот. Что мы работали? С луком играли. Мы играли на мы, то есть стреляли из луков и делали веревки. Веревки. Из травы. Кто победил? Мы победили. Супер. Супер.